anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu gola, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gola berkata, man dakhala suq, siapa yang masuk ke dalam pasar, faqala, dan dia berkata seraya berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang masuk pasar baca yang demikian, wa rafa'a biha kataballahu lahu alfa alfi hasanah, maka Allah tulis 1 juta kebaikan buat dia. Wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah, Allah hapus daripadanya keburukan, kejelekan, yang jelek-jelek 1 juta ada dihapus sama Allah. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah, dan Allah angkat 1 juta kebaikan. 1 juta derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala.